Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kanagtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Ni Clarissa Atangsi. Amoyo ubing, idion unana apanawan. Adda balasang anapintas. Iso ti kapintasan, kadagiti babalasang iti lugar da. Ngamno kasano ti kinapintas na. Iso met ti kinaalas ti ugali na. Iti maysa nga aldaw, kat. Apag iso ti ipapanta pa nagburas kadagiti bunga ti mulata na natang paray. Nanginapay lang ti presyo ti natang itakay. Nerod pare, dakkel siguro ti paglakwantan niya. Wan pare, tanatsambaan ta ti kanginapay lang ti natang. Ne, nimot Clarissa ti sumungad. Papanan na nga ta. Agpailin samay. Damagan man kit day no papanan na. Sikan na, pabainan nak tumanay. Nagalas ti ugali na. Aday tan pare. Clarissa, naimbag nga agsapam. Papanam? Sana na yung bagtiagsapak. Ah? Nang runakat na kayo ti masabat ko. Kan, awan bibiyang yun o papanak. Por Diyos. Kun kahit. Nagalas ti ugali na. No kasano ti kinapintas na. Isumit ti kinaalas ti ugali na. Hun nga raw. Ang anyata amom ngay, amang nagbalbali ito umatlaing. Ay, awan lati ammo kon. Saan siguro nga agbaliw day ta? Takas tante ugali na. Sipod pay. Anyaw, ni Clarissa ti lumabas dito'y store. Ay na, nagpintas day ta balasang. Ngam nagalas mo ti ugali na. Awan survey ti kinapintas na. Ang mga lumangag na kayo dita. Tilay bagpagayo ba? Katagpay sumag. Nagalas ti ugali day ta Clarissa. Awan sursuro na. Adaytan. Oh, apay akit kita anda kakastan? Siya ka di manan ti pagsasaritaan nyo? Da kayo alaad at tao? Oh. Kita ti kinaalas ti ugalem sika Clarissa. Naglalaad at tao kung kunam kiday. Talaga mat! Naglalaad kayo at tao? Syakit din ti pagchichismisan nyo? Awan pa'y serserbiyo? Buwisit kayo? Dita kayo manlangan? Dinadalyo tel daw ko? Buwisit kayo? Oh, makita yaw. Talagaan nagalas ti ugali na. Sa bagay, ultimong topay dagiti dadakkel na. Katkas niya tar aramiden na kadakwada. Bog-bog kawan na ida, uray kaadwan ti tao. Ay, wala na ron. Ay, suday ta. Siyak pa'y timasyan ka dagiti naganak na. Taamok mait asaan daan nagkurang anang bagbaga kinkwana. Ngumapay ang nagbalin akas dyan ni Clarissa. Nagbayag mo ti umay at tricycle. Dahito iti kagurgurak ito'y away. Nagrigat ti agura iti luga na mapanidya ili. Naimbang nga oras mau basa. Saan na imbag ti oras ko? Nang runa kat jakmat lang maura yun ti tricycle na pagluganak. Itayak pa'y dito nga gururay ti pagluganak. Sa katagda ka pa'y pasalsali. Makikuyog akla kumakan ka. Rumapan kay jay ile basang. Nagrigat ngamin ti mapan ijay. Tag may saak. Nagrunakit bakit ako. Mas naawak tabak-bakitan kan, agpasya-pasyar ka pa'y laeng. Masapol nga may namapanak ijay ilay. Isu makikuyog akan ka. Ay, saan? Pagan anok mo ti makikuyog kan kakat naglaad ka? Ibagadan to pa'y asikati inak. Ay, pangasim
kadiya, basang, tay kuyog na kaon. Nagrigat ti agsada iti pagluganan, amapan ijay ilay. Imbagak lang arudan, asaan ka akayat akakuyog, tanaglaad ka? Kung nagdungrit ka pa'y? Ala, aglisi kay titalan ko. Hangam basa. Kunak lang arudan, adi ka pasalsalim. Nabayag ka na pinalbaliw. Katalaga nagalas ti ugalim. Eso warom baglaang amaipayan kay ti pagnakmam. Madosa ka. Asino ka kumaamang do sa kanyak? Nangalam itilaing mo? Sika, bakit alaad kang dungrit? Agbabawyam na ito'y nga inaramid mo. Anya ko mati pagbabawya? Kan asino ka Nay, ayon ti bakit? Apay ang lata nagpukaw. Asino day dya bakit? Apay kit di na panunutat day dya dumri. Buisit kit di. Ad-ada, binisit na ti aldaw ko. Ay, adan sumungad at tricycle. Paraakon. Ay, asino dahi ta babae? Sino nga na daw, babae? Nagalas ni Rupa na. Nagalas na alien. Naglaan. Asino at tatibang pagada naglaad a babae at abot-butong tirupa na. Hay, pumanaw tayo dito. Ang mga numalignumat dahi ta. Ay, kabut-buteng. Sino ka Imposible mo't asyak at nagpintasa. Agawid ak man laangan. Ay. Makabanog ti mapanijay ili. Nagpudot mat ngamin. Mapisinak pa yan. Nakaluto nga tan ni Nanang. Nanang! Nay, ada ka magaya mon anak ko. Ha! Asino ka? Apay kasta ti sa uyo. Anyang asino Siyempre, ti anak yo, ni Clarissa. Anya, si ka ni Clarissa nga anak ko? Ay, saan? Saan na si ka ti anak ko? Napintas ti anak ko ni Clarissa. Idinto ta si kagat. Ay, naglaad ti rupam. Jack mailawlawag no anya titsuram. Ay, pasensya kan balasang ko. Anya ka din ti sasawam, Nanang. Siyak ni Clarissa. Saan? Saan na si kati anak ko? Ay, pakawanin nakbalasang ko. Agsublikan no sa dinuman tinagapuam. Ay, buisit kakit niya bakbakitan. Apay kastamot ng tibagbagam. Di ta ka manlangan. Ina ko ni Jesilad ko. Nagturong iti sila ti anak ko. Ay, Diyos ko. At na nakastra ka maligno dito'y balay. Saan na punto na ito? Apay kastoy mo ng tirupak. Apay! Ay, lakay. Anya da ijay. Kasla na buong asarmeng. Huwag nga rod. Kasla ijay mat silid ti anak ta. Apay ngay. Anya ti mapaspasamakan ko ana. Ijay ka mula kay. Ti pakas daawak. Adda babae asim mangpet. Kat kunana nga iso ni Clarissa. Naglaad mo't a babae. Ijay mailadawan ti itsura na. Kat nagdiretso ijay silid ti anak ta. Anya, kat ti anak ta ngay. Ayan na nga rod. Day tangarod ti pagdanagak lakay. Tawan mo ti anak ta. Ijak pa'y nakita. Ay. Umay ka bakit. Mapanta iti silid ti anak ta. Apay kastoy tirupak. Apay nagbali na kalad. Apay. Sino ka talaga, balasang ko? Imbagak lang aruda na siyak ni Clarissa. Ti anak yo. Apay di kay mamati. Nupudno asika ti anak may. Apay nga rod akas ta tilangam. Apay naglaad ka. Kat no nagpintas ti anak may. Diyan ka mo.
Diyan ka mo no niya tinapasama kanyak. Anya. Ba't yan da ko, ma? Siyak ti anak yo. Siyak ni Clarissa. Diyak makaturog amang pampanunot iti kasasaad ko. Apay ang nagbalinak alaad. Kasano ang napasamak ti kastoy. Ha? Di bakat adinangrak iti panagururay ko iti tricycle. Malagip ko. Kunana arumbang ama ikanak iti pagnaknak. Ama dusa ak. Dukas na. Iso tinangdusa kanyak. Sana mabalin ngagnanayon akastoy tilangak. Ti kinalaad ko. Saan ang mabalin? So magmamanulangin nga aldaw. Mabalinta man na burasan ti bunga dagitoy mulat ana tayong paray. Wan pare, naglaka dumakkel dagiti nabati idi abusel da. Wan nga raw paray. Nasayaat mo ta. Tapno adamanen ilako ta no makaburas tantaw. Wana, iso ang masapol at taripat 20 na imbag dagitoy nateng ta. Talaga. Tadagitoy mulat ana tayong ti pagbibiyagan tayaw. Ay wan gayam pare. Malagip ka. Apay ajak miten makitkita ni Clarissa. Ah. Ne, wunyag pa iso niya. Uri siya. Nabayagan ajak nakitkita. Ay, ang mga nun nakiasawan. Kit na paano nagnagad itayan ti asawa na. Oh, no nakiasawa. Apay aditay namamuan. Among matin ti ugali da dya babae. Nalabit adi na kaya't amaamuan tayo akalugaran na. Iso adi nan impakpakam mo ah. Sa bagay, jakmet nga damdamagan no kasta makitak dagiti dadakkel na. Ket no kas pangarigan ta talaga nakiasawan. O di nasayat met. Ang sapay la ko ma. Ta saan to ang mauma di nagbalin nga asawa na gapoy tinaalas nga ugali na. Sumagmamanon abulan tinagbalabas. Nga maging gaita. Laadaklat ta. Iso di tuya kun amag namapan ijitanon. Tadyak kaya't amakita dakdag iti tao. Sigurado nga uyawan damanon ti kinalaad ko. Nga baybay aklatan. Anyangay nga rot ka talaga mo ta naglaad akon. Saan ang mailadawan no anya ti itsura? Oh, ito rason nyo, timagna. Damot masabat ko. Kunak amang liklikak. Ay, dagitadan. Hey, nadamot masabat tayo abalasa. Asos, kitaan nyo. Naglada babae. Ay! Hoy, asino ka lada babae? Ha? Tumaray ako na. Hoy, lada babae! Ay! Balik na! Kanayon na tanakas ti timang mga ko. Laad kong kunada. Amok itang tirik na ti mapabainan. Kan masakitan. Idi, siyak ti kanayon amang pabain. Uy, uyawak lagi ti kalugarak. Ibagbagak alaad da. Itala maamiris ko ti kinalas idi ti ugalik. Nga iso ti nakadusaak. Diyos ko. Pakawanan na kadagiti nagbasbasulak. No agparang la kumaday di bakit adi nang rakidi. Tapno makapagkidawak iti pamakawan kan kuana. Tabarang mapakawanak. Katag sublimot tan ti sigod alangak. Sige tatang, nanang, mangantayon. Sige anak, mangantayo nga rudan. Talaga nalaing ka nga agluto, anak. Hindi kat pulos asan ka nga aglut-luto. Agam ita, naglaing kan. Tatang, nanang, agyaman ak unay. Tauray nagbalinak alaad. Impatagdaklat ta. Kat pakawanandak kadagiti nagbidbid dutak kada kayo. Wen, anak. Uray asino ka pa'y. Patpat ganda ka. Gapo ta anak da ka. Ket agyaman kami ta nakaamiris kan. Dayta ti kapatgan. Wen anak ko, husto ni tatang mo. Ket sapay la ko matagtultuloyan dayta apa nagbalbaliw mo.
Ti panagbalin mo, anasing pa. Ala, mangantayo kit din. Iti panang palpaliw ko kan ni Clarissa. Napanagnagak at talaga asiming petan. Uray kasano itan, ti pananguy-uyaw kan kuana dagiti tao, a makakita kan kuana, kat saan latan nga agtagtagari. Pulos asaanan alumaban. Kat husto launay ti panangdusak kan kuana, gapo tanagbalbaliw. Nanang, umuna kayo ni Jitalon. Sumaruno akton taglaba akpay. Ay na anak ko, oray saan kan nga umay no makalaba ka. Aginanakan tukit din. Makaamu kamin kinitatang mo ijay talon. Kan awito kunti kanun miinton pangaldaw, tapno saan kamin ton nga agawid. Basit mo tila baak. Ura itulod kunton ati pangaldawan nyo, tapno napudot. Ay na anak ko, oray saan kanton nga umay. Ala, no isuti ko nayo. Sa anak to nga rudon nga umay, nanang. Agdalusak to lang nga rudon dito'y balay. Ala nga rod, anak ko, ina ko na. Sige, nanang. Agan-anad kayo kanitatang ijitalon, ah. Uwan, anak. Ay, talaga nagbalbaliwan ti anak ko. Uray nagbalin alaan. Naragsak kami iti asawak. Gapo ta ipatpatag mi unay ti anak me. Adag tuk-tuk-tuk. Awan mo tinamnamaak nga umay asa nga ilim, eh. Umayan! Mabitlaang! Naimbag nga oras mau basang. Mawawak unay. Mabalen ti makiinaw. Ay, Juan, apong. Ala, umay kayo. Umunag kayo. Agyamanak basang. Ala, umay kayo, apong. Agtugaw kayo. Tayalaan kayo iti inuman nyo. Gan kanan nyo. Madlaw ko kat nabanbanog kayo unay. Talaga nagbalbaliw kan, Clarissa. Ha? Nagpintas a palasang? Sino ka? May saak nga engkantada. Siyak idi jay bakat adinang ram. Ha? Apo, engkantada. Pakawanandak. Nagbabawya akong dayjay nga inaramid ko. Wen, napanagnakakday ta, Clarissa. Nagbalbaliw kan. Katrumbang laeng ama isublin ti sigod a kinapintas mo. Ala, agsarming ka, Clarissa. Pudno, nagsublinti sigod na kinapintas ko. Agyaman ak unay, apo engkantada. Agyaman ak unay. Kasta tinapasama kubing, nagbalbaliw ni Clarissa. Nagbalin anasingpet. Isong ensubli ti engkantada ti sigod alangana anapintas. Bueno ubing ditan tinagibusan ti maysapay asar sarita tayo ita. Ngayon surat ni Mary Jane Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot,
Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.